Ebusa this particular video no anu ehye kakra. Nya abotre na mo nchiremu. Twene Jonas, Ohene David, together with Bonohene, any other TikTokers abe clash with the president John Mahama onu onua Ibrahim Mahama na enye ize hit wo mu ankasa. Ni nyina fa private jet no koto ye no ene Daamang mines ya. Mahama de ma onua Ibrahim Mahama say ono any the company engineers and planners na mine ne Ghana japade amabo say ehene ha bebo nchiremu no akere wadwen ama me e wo comment section hi Penyah block media mess was any demo obe like video no da ma put subscribe button and click notification corner for latest update na be kere wadwen de ama me e wo comment section oba so no she force anya bi ahwe so obe kaya oh na me yare ni mu no abra na me tifie a me jima home ni ade no ana e ba ye say Mahama nu edinka ba se wakwaji loan. What I say? Odinka kwaji loan $200 million. On the company engineers and planners ekwaji loan. I say omudi be wuro omadwuma business ni mu any ade. Omu kwaji loan about there 4 days kwansima. E ba ye say Mahama nu eye Ibrahim Mahama. What tabri sika $70 million akoto new private jet. You dim say obi kwaji loan mean say wa short. So be kwaji loan akire say ebia ade a wo ye ni sika enso wa short or say eti ni company akwaji loan but the company kwaji loan $20 million no sika ni no nya sika $70 million ada koto private jet e ba bedem no ye gala de ya bilo krumu ha azebudi ya bilo krumu what I say what $70 million akoto plane e ba bedem eti ko na say Ghana for no kasa kakra ni ade kwansima and I said there must be a cover up story and a cover say the old private jet no what they no name on mine say on mine nye na yemfa enye air ambulance me say be as obi yale na e wo say fly ni pakro no eko abroad eko hwe ni ade ya jese ne enu na ebe ye oman no air ambulance ye de no abe kam ya koma kakra because better say Ghana for sika say na ano de pass yes all the Mahama unu abebo bra obeto plane bi I say o aban mu a eno to plane because the first one got on the first private jet no eye Mahama ebedi akonya 2012 eno to private jet 13 ade Mahama 6 na 13 eno to private jet next way that Mahama 2025 what's that to private jet amount for air kasa it now say bibi timi bana ebe cool Ghana for kakra nje ko ba say ne ye de the old private jet na aye air ambulance ema no crown akoma ansha da ama from sa kwansima yankote a Daamang mines mine ni nyina japade a just a gold field and na a mine no akoba say ye de ama ye lazy that those mining concession no about 93% ye lazy ama John Mahama nua Ibrahim Mahama on the company engineers and planners that's na koso Ghana hanu musa no say mine mu nyina japade ye de ma president nua se onu na mine oman mu nyina japade na abra na Mahama etifi oni onuamo ne ndizifo ni wo fie na Akufo-Addo bo man no Gabi Ochredako eba se allegedly Akufo-Addo ama appointment to Gabi Ochredako ebesi ne minim appointment to cry Gabi Ochredako na hold in the government of Akufo-Addo but still ye da so kan se Akufo-Addo ema Gabi Ochredako appointment omu kan ye ntumu appointment kudin se na order Ghana haba no na order fishery no na order airport no ye ntumu appointment kudin but the answer kind of raw Akufo-Addo my appointment to Gabi Ochredako but appointment be so a yenim ebesi na yenim appointment kro but no answer aka Akufo-Addo doing family and friends o kan ni abo Gabi Ochredako dini ni abo ndini ema data Mahama kan say ai Akufo-Addo a wo ye no ko ni so no onwie sika edu aseda de ni wo fa asefo ne nkontamu eba memori se bia o mu ne be wie sika ma no ema semi demfi na no chabe beke card ope ana yi onche ni amamuo won chenfa ye fun mo man na fa ye sei be kasa bebre too much abusu amamuo koko football onche ni United state capture ye fun mo man no ejapade emfa they are peerless unparalleled. Yehu bi da. Menya sho se Mobutu sesese kumu krampo yesa. Not even Idi Amin Dada could have contemplated. Enti Yakoba se
Now no Daamang mines ya there Ibrahim Mahama or in the company engineers and planners omuna e mine here. Now we say we be miners no wa ya we. E man na say kwamusa na janto be ka say Ibrahim Mahama etua $700,000. Emma ahemfo omo Daamang kuro no ho no mo no. Otua $700,000. Emma ahemfo ni di. Yeah. Tia momo every month according to Nana Jantua. Ibrahim Mahama tua $700,000. Emma ahemfo no di. Yeah. Na eno ana comedian say busia Ghana for say ehene ha. E dey say na amemu be na yehu ni sa no. Family and friends amemu be na ekoso sa no. Greedy amemu be na ekoso ntene Twene Jonas Ohene David Bonohene omo abe clash with John Mahama. The we say mo ka trend esewoni. Edi say ka kire. Obviously Mahama and his brother are stealing our money. I know there's a mistake in here. And now I say no akura see dun katia was yampany ne konse akonfirm ne konse akukonyini nzu abono so de kwasi abetena say NDC for aton forms 500,000 say fa Ghana for soldier for ni police for ya fa mu 500 pa ya gi omo maka nyina sika di no ye fa omo a Mamu ne be ya akromfo ama police for na be chi omo kwase mpanyini sei ntimu ni mtima jimi sei ena mabase yento abama dwomama oni twaase eso edum katia o konse akonfem ansu aboro no o konse akokonyini a ne ho atutu kwase bi ba ebeduru vote time ebeduru campaign time ya be kire mu nyansa foke magimi asenwan no kwase over $300 million a Moses akoto private jet ma Ibrahim Mahama aboa no say sika no nko atimi sisa Ghana destiny etimi boa etimi sisa Ghana youth nyina destiny kwase bi ba ti se o wodi ekeka nkwase asem o wujimi amobi aba olumai bugi jimi ntafo kwase afo kra se o ya bunoni aboa kwase bi ba ti se o kwase edum katia wodi amonya nkwase ade o this time enye joko enti na America kire ku akuje tabla kwa no Trump no nipa boni ni wodi amami so do kwase abema wo ne aba America bio why the other UK for the France for what countries and small countries but so to odi UK prime minister atem odi atem na bika omo prince ni nyina prince of England or what is England for timakasa but so odi France president atem Macron or so mu nyina e ma musuru nkramfo agimefo am fam kwase anko be odi o matem odi China man panyini na ate odi obi atem enti sa akwa we no unim na wo se owi a okọ Cuba akọchi Cuba so president no akọtwe won so oyo no enti sa akwa we no sa unim na do kwase akọtwetwo jimilete bi no mbekuye nyina ono amuku ayi president areni man panyini odi jimi na mo Russia beba we beba wo se oba America omu okoku omu wa hu se country bi aba country fo no cross de omu bedi nachi omu kaso mu medina chi no de oyo omu de odi omatom social media ade ase ti se nipa we no yesi osuro bi owi ase on ti se unnim na mo de mu kwase am ba mfaso bi amam so na mo de mu jimi kwatwatwo jimi lete bi ba ha na me so mu a on memo obi adika ku wo Ghana wa ansa na Trump no bu abefu abeja abom ato Ghana be community asiafo mfaso bi anim so muwa asia akufo ade na teso na ne ba awi asa nkofa minds ana black voter o sensu anka Ghana mo memi akọ muni twa so ate ntafo agimefo NDC fo mmoa asia Ibrahim Mahama agimefo ne wotantan be ma tantan kwase ampanyini mawia sika o man sika to private jet man 2012 aman ase ya obibia ho kire o man ya maburu nya adwuma nya maba mbe bi hweso bi adwuma private jet obi dada mo se yasa kukuro man sika nyina akoto private jet ama boy na sa nkwase asem we ni wen wasia mun sanfa mabuna dwuma yesi za yes kami o maji nipa 500,000 ya bo ya mo makwaje bosia betua forms ya bra enim si yem form kwasiafo stupid people nipa no te wono umie adwuma ma no on san kwaje bosia mra aban ni san nyini free because aban ne ekronfo na mo di mu jimi ne na mo jimi ambo pa mo bi akuma ma no ene asiedun katia ni Ibrahim Mahama no kwasiafo odi okuje to no unim na wo beye mabombo Trump now so oba be ku Ghana fo a ehon na manante akonifi otimachire a na maka che se ne ma memchire mba bi a Ghana ayi fo mo frɛ Ghana military base min ba bi okuje to ne yere ne mawo munkoku omo first na mo mfa bombo mo nante nko nkoku omo na ma beye war map obi anchi ba bi akukuje to hye bi a mo nche na Trump meku ono nko adanse odi bombo wa beto abi ku obi a okuru nko a Iranian fo no eno ya o makukum nipa more than 800,000 and so no mu yi nipa 4 pe
almost 1 million people because Iranian for na Jimmy Trump now announced say amamuo no ya busuya ncheni amamuo tia me andi si amamuo no aya busuya encheni amamuo ne ka na da ho do sa japadi nkwase asam bi andi sifo bi de propaganda kofa baaye no na ya ade a mo pa akonya betena so no mo ya sa japadi edi no Washe. sa o makaya andi sifo de bibi ba am sa japadi edi no makofa buku bi na MPP fo atro ye befa we royalties ye benya 45% ye benya say ye beye say ensemhunu sa na mo am plan mu nim de mo beye Omo de omo bon na ye kasa omo nte no. Andi siba Ibrahim Mahama san ho ato no na no ho nto no what is so osunda what is no ho akere ndeda ayamampan John Mahama ni nua wo ani Ibrahim Mahama Daamang mines ya di amano hwenia kasa black voter ya di amano hwenia kasa Ye kan we aso be reset o. basic question me bi san say ye tenda na ye tenda ye biem ne ka na da ho do so bi am be bede oh obi am pe bi and because oyamampan John Mahama nua na abusuya na abusuya ncheni o se ni wa de se ni wa ana mu chedi na mbom da mabani de ne tirimi ye zendodo ehia me sandisi de be ma Ibrahim Mahama so de be ma hwan me en kami coat en kami shirt but dia utna opposition kan ya na wo se ya enye no wo betena konwa so a kan hu se still enye ne ka na da ho do Roma na bre champon senate aba hospitality a bre champon wo sign industry no hotel senate hotel say egu ne ka na da ho do ya no hwie ntimi nya ya so man ya ntimi nkura no bre champon investor wase mo mfa ma me na mia menye no man ni mbra nyam say hey dabi why MPP ni conflict of interest no man kabrofo basa no am de agu ho ye ya mfa ma no adwin kase so da ya adwin keto anti ase Ibrahim Mahama Daamang mines see ya mano Adam bre champon no free Togo no Cote d'Ivoire ni no ya Burkina ni na Rafik Mahama why special aid ma Ibrahim Mahama what the letter be aba say letter no freelance and natural resources ministry papa nyabotre akom di krom afo and to wo de krata bi ba na krata na wo de ba no wonim de enti a wo de ba san fa ko wachi hwenia kasa the person what kire nyina de say 2024 and I did Daamang mines Emma Ibrahim Mahama so tun futuro e ka say e MPP for and I did Daamang mines Emma Ibrahim Mahama I'm telling you today oboa no krabia ni sasem me patron ya Ghana ni a me be tro no kra wo mu na president to be tax MPP amfa Daamang mines amma Ibrahim Mahama in 2024 omo pom challenge me ne ka na da ho do amuntra me krata amuntra Ghana for krata e chese Ibrahim Mahama Daamang mines ya de man 2024 omunfa krata ne mra Sure. Akoba Uko Minerals and Miners Act no mu a section 52 and 702 the state ne say and this will be more bon Omo de omo bon na ye kasa omo nte no. the e kan say wo akokraba and wo mining site na me Bonohene baafo awua me pesa me be ka kira wo say fama me anama me no mmom na ye mine kura no a sabe ese me bo lance minister amane ana papa dia no ka no kulisi answer negotiation kura ye ka negotiation master tia banchan kura no abedi nkomo Sure. and your friend letter be no objection letter ana papa dia no ka no kulisi minister no be ka okay sabono ni baafo wa person ya kokora ba kodi nkomo na woni ne ye adwuma bom ana wo take over the mining site no a many problem and no objection letter no o problem so be ka cho say da bi me wo problem and to untimi kokora ni nipa no enkodi nkomo Sure. 2024 lance minister not here akonya so and Ibrahim Mahama tro krata so need a mind for person take it over minister ne krata wo tro no a letter of no objection no objection letter which omumra no mining act no e ka ho asem hwenia kasa omumra me kan chem se me boa ana papa dia no ka no kulisi na common sense will tell you
Also person ni akokraba ko din komo. So minister ho. Osi o kan betimi akọ na na ko din komo. Ana me de me mfa ho. Wo kwa ade on beka bia. Wo ne nka. Wei kire se ye de concession ma na mining site ama no. Wei kire se mines no. Ye kukura ma Ibrahim Mahama na. Omo de omo bon na ye kasa omo nte no. Wo kwa na ko din komo na ye yie. Na wo ba na sabe. Mo nkomo amudi ye no. Ni nyina asi. Na minister na tena se wagye atum ye de krata ato so. Ane ye frɛ ne se ye de site no ahya wunsam. Ne ka na da hɔ no. No kura bi ma enim ne se Daamang for at least no end 2025. Etumpan. Bisan disipo. Daamang mines no omo lisa ye de mo omo ye kan lisa ye timi di asase mo obi dan mo obi be 10 years, 20 years, 25 years, 1 years, eson 2025. 2025 na man payin na do na tell konwa so. Etumpan. Go first for crack can say Ibrahim Mahama buy so ni bedin komo no kra no o man te ase because na hyehyɛ no emwa. Wow. Ibrahim Mahama kro ya no a contractor. Emma Daamang mines. Bisa Ibrahim Mahama semboa. No ye contractor. Ento hu sa ho e dan no hu sa ndisi aba power no. Ano se e minua we de efia ne fie minua bom no se fama me. Ne ka na da hɔ no. Oh, the whole bed, the whole brutal. Enti mamu medin tro metumfu tro nwa manfo ani. Bisa ne se lease no Ibrahim Mahama EMP ya de mo breben. Oh, the whole bed, the whole brutal. Daamang mines no omo lease na ende breben. Enti sa to Rafik Mahama no de okeka kan wonyai. Eyabusia nchandi, ntabusia be chadi na sabe Ghana fo enya bi ni atu hodin ya mom yentra ahiam din 2028 ni apamu nuan mo abusia fo amudidi no. Hey, President Mahama. The ordinary Ghanaian, the farmer, cocoa farmer, and what on no. Ne ka na da hɔ no. Ne ka na da hɔ no. Ne ka na da hɔ no. 40 months yentua ne ka no wadan pay. Ne ka na da hɔ no. Feni to mi no mawie. John Mahama ebusrem ni bia se wo ya aboa. Wo hia change of bia. Enu nti na mmoa ne mmoa no nsuo e wo nempo we ya making. Oba bruchiri se wonim na de aduane to okra bare floor wo de to form keke me ka kire plain wan hwa be ko jail because won hwa wa boa yi me ka kire plain ye nuanum seremfo yi jimi no adoso seremfo amosole a ye ma mo pan amokoto aba seremfo amosole a ye ma mo kete ma mokoto aba Srimfu aye mamo torchlight mamo koto abe Jimmy na doso John Dramani Mahama ni nua no sika o manya free Ghana nyina no e na omde enrich wo mo ho no wo mo koto private jet ensuo kura mu nya bi nom na se wo yesrem ni na enye Jimmy a wo nya nsuo nom wo krom ni enya sika abro so hwe ne ode ye ono so na ehwe Ghana so wo krom ni enya sika mo krom ni Ibrahim Mahama enya sika esesa private jet wantimi anwene mo se mo ne nantwie na anum nsuo nti o mesesa mabra bomamo wo se wo de ato wo se obi pra o Ghana yenye na air ambulance emamo mumododo wo se aha dada ne yasere ne se mpache o mo fly wuti wei efom kura yese ambulance fa kura yenwie wonye efom de yenwie ye ko yenwie mo de. Do you want to tell me say ambulance na so obi apra e bi kura na obi sukura sen hia ye betimi di bia nipa mienu agum at the same time do makọ e bia from Kumasi to Hase and within Kumasi ambulance ko e be run kura ye ni bi over 300 and something ambulances I wo Ghana no 179 o se na yesi e ye adwuma ne aka nyina nya adwuma nyaka nya adwuma ye kan kura mama ye musa. How many hospitals in the West Rim? Obra Mahama, Don Kodoma Wulima Ubetrisi, watching Pranza, Rampana Miss Bempana Mahama, or Bayano Kusia, sorry, 10. I was him. It's easy. I fully finished. As I see, there's a mission house at the Talia, sorry, Diano, a don't come TV, dear Bay, movie, Biamas officer made in a room. Ubaye hospitals e wosrim emu de hine ye adwuma na nsenya ye kokopie boligatanga na se mbacho debi ba ko no tamale ko hwe tamale hospital bomodi na ye ni nyina ye na ye ntwini nipa ne ho no mo hunu se nipa ba ha no ma mo hwe ne yie
Min yanamanta for bebrebe dia dance aka kire say e ka de ni sister court amale hospital ko wu ye kuno hospital sem kra te say ambulance ye be fly ni pade na ka na hia ena hia nyame ayi wadom no wa chelsea me be ka che o plane Ibrahim Mahama sika offlanti no ade a oye ye nyina Ghana sika e 90% me na me ka kire wo Ghana sika no de ye ne oye ho no se muni ma me ka kire mo Ibrahim Mahama mate nyame ayi wadom wato nsem jaya bro no na kwahwe wunua no montafo no mo bre o mabra aboniye nantwie e no mo ne o ye ni muso oba mi me di okwo mi che $200,000 ebe chiro ni padodo a obetimi afọ omo adwuma no $200,000 is the maximum eno no ye wo machine a etwa rapidly intentem so continuously ebe ma mass and a very vast production $200 million wasa ase odi ebe nya de me busa say o pese we establish what's due to minimum nti awaba I'll block you again we where ukwasi eni mo da bia ba me ka kire say nyansem nyina na e kan yesere me ameka san mesere ujimi wa hu ni say na meka bia ya o ye bia no wadaroma o comment ya ntem na ma block you kona ko bie or say enkuto business bi kra mo ukukuru $115,000 ma ko fia do ma bra na ni nyawe na semfo ho nsuo kro mbe no mkra ho den ama me tonkra tamale south enkwale ho ekosku nyina na obi atefie tasa mode makoye nipa bia mu free ase mu free ye fra mu futukoko nyini de bia mo na ase apa ifita nti edwale de mode mo mfa ho mo mfa dwale ho Ibrahim Mahama sika na wo ne ye Ghana for dia ye ya na ye se ya ma okwan bo modin a kosirem anaji mambacho me nyimisa me pages ye nyimisa me de auto time out me nyisa ngwasem no seti na we hen wache ngwase obia obeye ibia mpacho block no me fa no into mute kra right away no block no abi wo want to say nti mpacho ene wo ho no Ibrahim Mahama ukromfo no wo mo bre kwase bia so ofrisem bia opewumpe ye beko agyew because enim say majority of mo no ye nuanom semfo na jimi wo mo ntumi enfight papa mo mo ho ni nua na ye shasha wo den sha John Mahama wo fere ne kro na akọ mekro ha me shesha ketwa me shesha wo wale John Mahama ne shesha ketwa ba nye ye ne fa na no enti ya dia ande she dia wa na ya ba wo ho onya sika na odi akwakoto private jet no mo yedi wakoto foforo e na wode dada no e de ma mo mpa chawo T-row no we ene ma me kokko busa ase na se ye pese ya machine e twa T-row na wo hwe no pa chawo bi machine na ye di twa T-row na enu anie unu anu tuntumfo na ha ase wo no ukuta $10,000 to $20,000 ubenya sa machine we say bi no wa share business keto ase mbacho bamboo and ye bamboo and ye toilet roll bamboo a buoy krum say chabam akwa we ye friend Ibrahim Mahama obetumi but o $71 million plane wakoto no kache me say so person obi companies we the whole region na Ghana no obi abenya ne company ayede ye T-roll obi abenya bi koko ye make mbacho wo kona wonso na koko ye research say mbacho wo se obi pese obi toilet roll company mbacho yesen kona ko ye bi mi hu ye nua mi hu nipa wa jimi say ye nuanom siremfo no bi mi hu bi da ukosrema about 98% of that for mwanko a na wonya aboa wo na ntwie ye ne menses gunsuo mu ga wo be kono akosa no mbacho ye bi wowen nantwie bu nensa egunsuom yade nantwie bu funo no wafe nantwie yamutu wane nantwie anya ne menses egunsuom na ye gina fa ne ye nom kwasea wonya aboa wo benum sansuo wi wonya aboa se wan wonya aboa wadwene nya adwuma wo benum na yonkwa bedada beje pan kotunsuo koto abama me bra beji buta
beji buta kwasiampafo pacho bra na bra chewa adwene eno anu mawie men kansa foforo bi abiem anye Chere wadwe mame e wo comment section. Aha Penyah Block Media.